Ateker FC luda Alemar salito enganyakintos iteso akonye kesi kanai kanyet na bian abu osangak aja utkech ay langlang amunyote na ka Stanbic bank akaulo adomianu ko Maroons Football Club ay telekar kes igoloni uni kanu enoti watu tatu kwa mtu mmoja. Amunye tengin ade diare asesena kakwat nesi aitolo sitai kotoma alaro na amunye teko Soroti City Stadium ai telekaro na Ateker FC kotoma amunye te kangin nesi esi pedote sokwana kwape region amamus kede etimuloda adoloki ai langlang amunye tengin kotoma doktat na ikilabu ni tomona kanyape amunye tengin na ganti Stanbic bank Uganda nesi aponi itege arai erasi atomonauni olapalo yaret ukali lukumni yare kedi tomona kanyare keda apia inu adolete imiliona kwatauni kotoma subaranu etolo sitai ko Stanbic bank na kasero ichie kotomo kilabun lu ajai kila munye tengin koteso kesi emura tos lokotepa football club keda Soroti FC football club lu aponi idotorai kisda Vipers football club keso karulo ilukumni yare keda kaisara indio apotu ikeke unos kwape etele karak lu amunyelet na ka Stanbic Uganda Cup akalona abitar Bulu FC igoroni kanyeuni kanu enot kotoma boleana etolo sio konjeru technical center okalo ilukumni yare keda kaisara indio Gabriel Esiku Kanuka TV East